ia sampajange tania bunga-bunga, ia sampajange tania cule-cule, ia sampajange ia naik patantui tau matappein nia tau kafiri. Maka dia nabita bainal mu'minina wal kafirina as-salam, na iya palaisangi tau matappein nia tau kafiri sampajan. Jadi ko angka sallana sang alena na dena sampajan makko Allah taala makada ikom itu makada le musallam sitongan na kafiri. Jadi bahaja sana dia ya ko angka sila surata siajita sibolata idi ibu-ibu narikodena sampanja lakaita tafadangi lakaita makada idi natu lakai kafire. Bu barani moki makotoro idi buranewe ya kodena sampanja beneta sitongan natu beneta bayene kafire. Niga makada tania ustaz makada naikia nabita makada na iya de na sampajan kafir isi tongenna na sabab palaisanyi tau selenge nan nia kafir ya nabi tu sampajan. Jemaah dimuliakan Allah, na rekomelo yita rilalenna kamputa rilalenna Lisem bolata. Saya banyak melihat Pak mega ulolongan lalemna kasih di bola rata-rata dena sampayamana biasa ko masampajang ni denena lakain na liwa kutu masampajang ya ko masampajang ni lakain na masampajang pa yenena biasa anak na dena sampajang. Yeto si dito bonewe tania lakain na makutumas sampajang tania to bene na makutumas sampajang iya mi mega ulolongan anak na tinasurol lo mas sampajang to matuan na dinas sampajang itu banyak ya tapi ko to bajoy degaga ko bajoy mabela ya na jamaah dimuliakan Allah iya sampajange meloy cetne irampe-rampe. Ya ibu-ibu di belakang majelis taklim ajana tapi tengi anu tay roti tay. Ya tu dan ni loh, tahu ni. Ya. Ya, insyaallah kemana satu matu tawatan kemana? Lanjut. Lanjut Bu. Oke. Iya sampaian Bu, tabe. Yang pertama maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin. Na iya sampajange tianna agamai. Jadi kodena sampajat tawe narutung agamana. Ya, jadi seakan-akan maka dari kita ya kodena sampajat tawe taniatu sallam. Bu. Angka gak tahu. Angka gak tahu mati nulu masih dakkan ada nasa pajak. Bu, angka gak tahu mati nulu masih dakkan ada nasa pajak. Mega. Angka gak tahu mati nulu mak bangun masjid ada nasa pajak. Mega. Ko Jakarta mega Cina tania seleng. Masumba pangun masihi tanya salah betul mega gatau ngakasing ampena nadena sepajang mega mato mega tapi kode na sampajang de panaria seseleng nasaba tianna asellengange as-sala sampajang yana tunakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu miftahu kulli khair. Na iya sampajange pak kuncina sininna amalak madijing. Jadi aku mas sampajang itawi angkani goncina amalak ina kunai. Jadi yang tumatu pasurimun dari Bapak Ibu dimuliakan Allah. Sininna ya tu tahu Pak angka mana tumatu aga sanne lamari rengi pasurimun di.
angka peti aga nasa natin ko peti apa peti peti mato po peti nya bu aga sana peti ko peti mato barangkas ya ya tumago ko sa limonri sinin na rupa tawe ang kamana barangkas na tapi ya barangkas ang kamanan ni koro amalatay taro ye komega ba mega malak na tawe maluputoy barangkas na amalak na puasata amalak na pasidagkata amalak na hajita amalak na umrata ibutame lalang na tasiti barangkas lalang na siti pati ye pati pa de na wanita buka kudi gagawin Cina apa kuncinya? Aga kuncinya ya rupatie as-salat sampaja. Ya kodena sampaja tauwe de gaga kuncinya patie na punay. Ya angkamu ya malakna de na minawad din nakiguna apa de gaga kuncinya na punay ya naritu sampaja pa. Ya nakuna nabita kullu amalin mu'allaqu baina as-sama'i wal ardh. Sina amalae tagatung iri pallawangan dalani enatanay la tarfa di nalattung ipong Allah Ta'ala illa bisolah kecuali sempajan jadi kodena sempajan tawe ang kamoy amalak sidagkana puasana saketna na jadi nalattung ipong Allah Ta'ala apa tiga gaguncin na punay yan narito sempajata makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah desi sesi setu gagal hal di nato sempajan digagal alam. Yang kedua, yang sampajangnya Pak, ibacaan kirim rayana maka dia Allah Ta'ala wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis sabri was salat illo tolok kori pong Allah Ta'ala nasaba asaparakan na niya sampajang wa innaha lakabiratun iye perkara masih sah mereging ya illa alal khashiin kecuali to angkai iwirim mematu pamasi di pung Allah Ta'ala matu maning khusuk lo di pung Allah Ta'ala bu yeko aga seneng yeko mege masalata ni gayolo ingara Kuang Allah Ta'ala alhamdulillah ya koi megin rata ni kay ngarang pembiayaan silolona din re makada kumigi masalah ta yung garap ng Allah Ta'ala tapi kumigin re na tapo pembiayaan betul oh betul ya bu ya kumalasa kini kay ngarang Kuang Allah Ta'ala pa doktoro doktoro ya bu yek komalansa kini gengarang Kuang Allah Ta'ala ga doktoro ga sandro ga ini Pak ini ya jadi jamaah dimuliakan Allah wasta'inu bis sabri was salat yek natuju ki seti perkara akingi natuju ki indre natuju ki masalah natuju ki lasa ni gayolo yang garang as-sabru was salat asa parakan ipake na inapa sampajang imun ripilainya iya ko ini imun ripi sampajang padahal kung Allah Ta'ala suruh ibakada ista'inu illo tolong kori kung Allah Ta'ala bisobri wassalah nasabah sabara konan niya asampajak jadi sinin na tu masalah ang kamano sampajanna betul bu jangan betul-betul saja paham ya lo ya sinin na masalah ang kamano sampajanna betul utanay ke bu yek ko macai lakaita ya lakaita gayolo yang garas sampaja gayolo naballe-balle mana nyalena ya
tapa sampaja yolo kanang ka. Bu. Jadi ko malubu ila kaita na dena to pura manasu manasu ki yolo na ko masapaya. Ah? To ngambua masapaya yolo. Ah? Ini. Hah? Usin nih ya. Angkara makana masampaya ki yolo tapi majalo iba bae. Angkatona makada manasu ki yolo. Teka cocok ya. Lihat keadaan. Ye ko wading masampaya ki yolo. Ipatanangi bapae komelo ko macai amma ko yolo loka masampaya. Patanangnya lah. Tapi ya ko paling dena yung patanang apa malukula ni bapae narpa-rpa ni panle baliwa ni China. Ya. Mal terpaksa to manasu yolo. Nah, kemasampajan jadi lihat keadaan. Bisa dipaham? Lihat keadaan. Jadi harus tuh macam-macam tuh nih keadaan. Bu. Macam ini keadaan. Ya. Jadi kumpamanya ya rola kaita ti sere mapelah. Pura si bendre ranjangin nono si pura nono ranjangin tama si WC. Mengerti nih ini gue. Namun ini lau. Ya lo ya mengerti. Lihat keadaan betul. Macam ni lah kain aku kamarai pura tama masuk tama si WC maka. Dia pernah mengerti. Halo. Nah, ista'inu bis-sabri was-salat. Narikona tuju kit masalah. Asabarakeun ngipake ajatan noko-noko, ajatan macai, ajatan kedosala. Was-salat padicing sampajaka. Kenapa? Nah sabaya sampajannya solusi. Bu. Tabe Pak, tanaiki Pak. Angka gajamina kira-kira Pak. Bekerja 24 jam pasti sogi. Kira-kira Pak, angka gajaminan ya koma jama ki 24 jam pasti sogi ki. Hah? Ada jaminan? Dega aga namomi to gajamina tu mater rumatin ha. Ya. Ya mati lampu. Hah? Iya pa na mo mati lampu malupo mo to suaraku. Deka pa gagano na di? Tidak ada gensi na lang. Oh iya. Ya. Bu. Mana semua suaraku? Oke, lanjut nih CD pale lanjut nih. Biar mati lampu tidak apa masalah. Yang penting tengkelingnya Bu, tengkelingnya mau kah? Mati lampu. Ya, jadi sambil kita menunggu lampu hidup, sama-sama kita salawat kepada Nabi. Ya, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Hidup. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya terus sallallahu ala
madadokam masorana bapak ada dengan kanan resi tahu sallallahu alaihi. Oke Bapak Ibu, napaki masalawat tuh di lampu di perona tuh masam panjang napaki masalawat. Jadi salawat itu menghidupkan lampu. Ya, bukan cuma lampu. Itu dikatakan dalam satu hadis as-salatu yuhyakum. Nah iya ada sanai salawat itu apa tuh? Napa tuh mana? Nah, jadi ko bapak eden ulit tuan una salawaki. Nah, insyaallah magati itu. Kenapa saya ajak salawat ya? Alhamdulillah tuh di lampu sih. Ya, Bu. Ya. Sempayang nih. Istainu bis sabri was salah. Illu tolong koripung Allah Ta'ala sabara nasabaya. Jadi Bapak Ibu, ya kuna tuyuki masalah, ya ro yang garang yolo pung Allah Ta'ala. Sinin na sewa-sewa kamana sampajan. Bu. Angka yakatai, angka meloy papune upamanya. Meloy paputing anaka. Ya ro menre emanduta. Istilahnya ragu-ragu ki. Biasa ya roh melotokit tadi menciatokit. Agaknya keluarga makada terima nih makasih zaman itu magalo zaman pegawai lulus nih P3K ya. Terima nih. Tapang kato keluarga makada aja mutanima maja ambut nah maja kulingan nah maja keluarga nah ya tapang kato mete nasai nenek na mo pariolo ya tu maja parakang ya parakang pamanya contoh jadi aja na sa mutarimi dutana itu aja mutarimi tapang ka mete nasai ya taru parakang yang penting nasa mega bina pak lulus ni P3K ragu ni kataro maka da utarimi gaji ya yari kana de nasaba angka keluarga setuju angka to keluarga de nasi cocok ada di pegau maka dari Allah Ta'ala istainu bis sabri was salat tatungan sampayang aga senang sampayang istihara sampayang aga bu sampayang istihara milauki ripong Allah Ta'ala maka da epuang angka je wakataye naikya ragu ka nasaba angka keluarga si cocok angka to keluarga de nasi cocoki tega na puang woloi tatto ngas sampaya tuan rakang namanya sholat istihara sampayang istihara maka dia Nabi bilang nigi tau mas sampayang istihara tidak akan dikecewakan oleh Allah. Jadi sampayang istihara ki disunnahkan 3 malam berturut-turut, ada juga mengatakan 7 malam berturut-turut. Jadi mas sampayang istihara ki sampayang milau patunjuk asenna. Ya ko ganna ni talung ngaso talung peni mas sampayang istihara ki maka dari antri guru Imam Syafi'i biasanya tuh tanpa angka tanda-tanda minimal tanda-tanda lewat mimpi. Biasa tanpa katulu-tulu ki angka petunjuk maka dari pasiala nih. Biasa tuh tanpa maka ada umpamanya petunjuknya aja mau pasialai. Maka itu bagian daripada petunjuk dari Allah. Yang kodeka ada dewa mimpi biasanya hadir dalam bentuk keinginan tanpa macino ngati makada terima nih ya macino ngati makada terima nih ini kita beristihara di pun Allah Ta'ala betul-betul karena Allah insya Allah dia nak kecewa ya kan? Yang kedua angka melo yokai melo kilo sompe bu angka gato bajoe kume lo sompe keluargana rata-rata apa ini tau ogie memang terkenal pas sompe betul ya
Melok umpamanya lo sumpah, melok lo sumpah, melok umpamanya lo umrah, ya, yare ka melok lo haji, angka gak kue melok lo umrah, angkat tangan, 1, 2, 3, woi kasih, nih ka melok lo umrah kue angkat tangan, ya, sininna ya memakai jadinya insya Allah barangka umrah karena Allah, amin. Asisa buat putaran, niga koy melo lo haji angkat tangan. Wah melo mana? Insyaallah sini meron makai dari lo mana haji, amin. Ya, yang ko melo kilo umrah, melo kilo haji hubungi Pak Imam. Ya, iya. Nah sebab itu cara kami melo lo haji, nah dia nak ketemu mendaftar. Sedangkan mendaftar dia kalau 25 tahun mata aja. Ya, makanya caranya mendaftar ki jolo. Ya, mendaftar ki insyaallah, amin. Ya, lanjut Bu. Meloki perjalanan, meloki lo Jakarta, meloki lo umrah, meloki lo haji, yarega meloki lo sompa, angka siasan sampajang safar, salat safar. Salat apa Bu? Salat safar mas sampajang malalu. Ayah sama sampajang malalu, desa tu malalu, lalu mas sampajang desa. Ya, ya sengnya sampajang malalang niaki mas sampajang nasabak meloki perjalanan disebut salat safar. Sallina usalli sunnatas safar rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Sampajang joka-joka senang meloki joka-joka. Halo Bu, jadi kuburan ni mas sampajang safar insya Allah tasalaini mulata na inapa ibaca bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah nariko joka insyaallah salama kitu yena tu dakka dalatorio lota joka meman nonappa latu meman nonappa joka ya we maca to ngibur latu meman nonappa joka pega ya salatu meman nonappa joka tania ya roma kadala tu memang nawana-wana minapake tania maka itu pandritata ya sengela tu memang napa joka abdirianni alimu ripuangin apa joka pekui carana ya beriang aleta salah satunya sampaja safar mas sampaja safar kiyolo na inapa ya beriang bismillahi nasaba asnakum Allah ta'ala tawakkaltu wa berianni laripung Allah ta'ala la haula digaga iseku wala quwata digaga uleku illa billah nasaba semua itu isen ulle nama nepung Allah Ta'ala. Bisa dipaham? Ya beriang ale dari pung Allah Ta'ala letuni itu letuni puangnya mana dibawa ya koma kapal laki di tasie talami kapal nanre kipale dena marigaga minimal pura ni bacana bismillah andrena balik selesai urusan Pak dena andre gratis di balik ya. Jadi abariannya lupa terserah Allah. Ya naru ya sallah haula wala quwata illa ya abariannya leta lori pungalaka. Tawakkal ala Allah. Sampai safar asal. Aja sina ipacueri gau-gau iya dee napalaluangnya damai. Bu. Apa angka tuh gau-gau dee napalaluangnya damai. Contoh Bu. Melo ilo sompo, melo ilo perjalanan, kasipa guri makadai enak, ya komelo kolimbasano, melo kolimbatasi, aja lalu malupai rempe italo pangalupangan ruan nasaloe, aja lalu malupai rempe italo pangan ruan natasi angka gakwe biasa rempe italo pangan ruan natasi Tege tahu nangkat tangan, angkat tangan mana? Adega ke kue, dia joko ambil aja. Dia joka, ya. Jadi Bapak Ibu, iya dia nak pelaluan agama. Ya kolimbangi tasi, narempai telo maka dia naseng, siaga naseng, we kasiaga kimat dempai telo ne. Maka di nena asalamu sedingi malah delada si bombange paala si telo muat demperangi ritasi
jadi agak senang ya komelo ni men reka palain adempura ni telona ko saloy ko tasi matang ngatasi sin adempura si telona makawe latu na adempura telona makawe ni latu ni pelabuhange enak adempura telona si sanna latu ni ko onro somperna de abu gagawat inanre nape na sasale na makada meneng yang kami teloko ang kamu tak apa ini jadi lebih itu ini taruh telota na inapayanre daripada tak dimperangi ko saloe tajam-majam saloe betul ni kalau manre ko saloe italo bawo ikasi na ye ko yaro na sangetae aga sanna na sangete buaja aga sanna torisalo na saya badena lo tapu makada buaja jadi torisalo ya torisalo ne ko italo mi mulai pekangi de la poji ni de kan nanre ko italo betul de na kan atempora lolo manu atau iko lupa ko tua kan na ko nanre itu jadi jamaah de na tama ko kalang ya de na tama ko kalang jadi abariannya leta ripuat dewatai ripuat sewai anari tupung alokala fikir carana sempajang disebut salat safar sempajang malam. Nah jemaah dimuliakan Allah ia sempajangnya sininna gau-gautan kemana meloki malapi atau tungan tahu pemanya naakka darajat tupung Allah Ta'ala salatul lail sampai tahajud bu sampai tahajud mana mungkin oke cara sampai tahajud nabi kita tak para sampai yang ini mana sampai tahajud maka dia Allah Ta'ala fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka maqaman mahmuda. Jadi aku masam pajak tahajud itu masam pajak pening diangkat derajatnya oleh Allah. Pun Allah Ta'ala mangkat. Jadi pada cari masam pajak tahajud kan. Insya Allah apakah lebih pun Allah Ta'ala. Bu. Madodododong idale. Angkasi sampaya perilo dale sampayang aga. Sampayang duha maka diogi sampayang wat duha. Betul? Maka ustaz denang kaya wasap pajak duha pak dewa pala iwat duha yana perlu nama guru tahu desa kaga makka dah ye patuna sampajak duha tahu iwat duha apa pengukur dia gak ada dena sampajak duha pak dena pala iwat duha kul wallahu min apala dena mari gaga sadangka de gaga tabaca surah-surah pendek kota baca mi al-fatihah asa sampajak bu tadi sampai sangat al-fatihah dede sangat alhamdulillah iya betul tuh yang betul al-fatihah yang betul alhamdulillah ya toba kaya lanjut bu ya jadi sampaya duha ya sampaya duha paling minimal dipegang 2 rakaat pada mui sampaya biasa 2 rakaat maka sallina usalli sunnatad duha rak'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala ya kodena ya apalah ya roh boleh dalam hati wakata mas sampai duha 2 rakaat karena pun Allah Ta'ala namun lalan namanya tidak ini naruh yasennya 2 rakaat ibacai di rakaat pertama surah Al-Fatihah rakaat kedua surah Al-Fatihah kodega ada surah-surah pendek namun ya satu bayangkan pak insyaallah nigi di masa pajak duha isim puang ni dalekna boleh dipuang Allah Ta'ala kemana sepajak bu ya ko melo kilo dareta melo kilo galuta melo kilo kantorota masa pajak duha mungkin lakai kita masa pajak duha mana mua ko melo inotasi masa pajak mua enak agak ya tuh Pak Ustaz iya sepajak duha tapang kamate kabiasa won rengacara maka nakama sampajak duha molakai tabu maka dinasa peko je cara kalau mas sampajak duha Pak Ustaz nah macam ni yunu edito isengi ini merajipah
Kekecaran masuk jaduhan, nama sama junuk na dito isang aguruki. Ye, arapeki oko tau pahangingnya gamay arapeki. Ye mitulalang na salamat pa. Ye lino de na metta sinampo bawa ye lino de na metta bu. Siaga umuru na tawe makanya nabita amaru ummati bayna sittina ila sab'in. Umuru na rupa tawe angkeri palawangan na 60 na 70 tahun. 60 na 70 tahun dia na metta. Bu 60-70 tahun angka gak kue 50 di tahun muruna angka tangan oke 50 tahun angka gak kue 50 di 5 tahun muruna berarti 5 tahun mani 5 tahun mani ah 5 tahun mani tapi belum tentu apa ya ramating dinak kada malolo dinak kada macua betul maka dama maka awet nih tapi belum tentu apa ya romateng ede kagak misengi namu dokter ede tuh misengi angka dokter pak na parese pasien na masalah jantungna nasa ngai ye nasa pasiennya matandre lada ni nasa ko tuis yulen 30 sona ternyata joloi mate dokter na atau mana sah ya ede kagak misengi pa itu pentingnya ya jamaah dimuliakan Allah. Jadi wadi jaji manono yolo, wadi ku jaji maco yolo. Betul tidak? Wadi ku jaji ibu-ibu yolo napa lakaita, wadi ku jaji lakaita yolo napa idi. Wadi ku jaji ustaz yolo napa idi. Wadi ku jaji idi yolo napa ustaz. Tapi kong kakasih napa di mana na yolo? Kong ripi ustaz. Tapi riasanya mati kepada dega kali-kali nero dega. Ya? Kung nadapi watuna good day laban dia selesai urusan dia nggak bisa nih idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun hari kung nadapi watuna mati dia wading tambay din wading kurang jamaah dimuliakan Allah jadi dega galala din atau masampaja sinin na masalah madodong idadaleta sampaja doa melok kina tanria daraja kapung Allah Ta'ala supaya tahajud. Bu meloki perjalanan angkayasa sempajang apa pun naung bau sempajang mangaribi sempajang kung kami layokai sempajang safar ya sempajang safar sempajang malalang angka akatata sempajang apa sempajang hajja jika kung kakatata angka tiasa sempajang hajja angka akatata melo kipigok si di jama-jama angka akatata angka melo i jama-jama yari gaya ruanata melo daftar mancari polisi mancari tentara angka sempajang itu yo sempajang agak sempajang hajja asal salat hajat paling minimal 2 rakaat dua pilihan ragu-ragu ki angka yasa sempajang istihara yang dirubahan sempajang istihara jadi jamaah dimuliakan Allah terakhir pembahasanku apa mega diminta si selo itu natato mega toni minta sana cakado so kada mapatongan ni cakarudu iga ya apa ya ko tanga sumako ko mapake memang yang menyamat wi roti cakado jadi terakhir bu ya kologi minta kasina yo sangelakai logi mite kasine yo sangelakai nareko mati nulungoy lecha masigi ya ko angka lakai namo babana masigi ede to naitay namo maga kasina ampena namo maga kasina wirikadana namo maga kasina gallona jama-jamanna ya ko deni sangi babana masigi ede ga gallona ya halo bu jadi ya tulah kaita harus masam panjang ku masjid harus nah sebab magai la salata li jaril masjid illa fil masjid
Dena sampurna ya tu sampajangi ya ko marappe ki pole masigi na dena to ko masigi masampajang. Jadi namo tu mas sampaja ki ko bolai dena pada ko ki masigi masampajang. Jadi bapak-bapak rajin kilo masigi dampa-dampa ki padi paralu apalat tukang na sabak na kita masurangi ati hulu ki masampaja ko sampagi ko masigi hajalan na tuli ko bolai masampaja. Ya, magai ya ko masigi kita mendapatkan 70 derajat. Nasabah mage makin jamak. Ya, makin jamak. Ya, jadi jamaah dimuliakan Allah. Atinulu kilo masigi, atinulu kilo masigi. Ya, yellow nge masigi pak. Tania jamaah-jamaah menyamun merajitu liwa rajin. Nasabah biasa tu matana ajena iya puku esiratu kilo yakal masigi. Ikumelo illo galung illo darah ewe 100 kilo itu manyama yakka ikaroba bawang. Tapi kalau masih kadang matana ini ya 100 kilo yakka ajeta, betul? Iya pak. Jadi kau usahakan mumpung engkau waktu neriki pun Allah Taala kau gimana sih masampaja, gimana sih masampaja. Sebab magai ia tu masih bolana pun Allah Taala, bolana pun Allah Taala. Nigi tahu dek na pakalati masigi dek nanca di bulana pun Allah Taala manci bola setan. Nah, yaitu masigi pak ya kode na ipato ya itu na yasam masigi ya ko yon roy masampaja. Ya kode na yon roy bangunan ya sana. Saya juga kuli masana masigi ta alhamdulillah makasini bangunana. Iya na yasa bangunan masigi. Yang koyon roy mas sampaja masigitnya senang al masjid on rumah sampaja. Tapi kodena yon roy mas sampaja tania masigya senang bangunan. Jadi tanpa kalebih masih kita tania mi bangunan senang tapi masigi. Nah itu. Oke masigi yang sampaja. Apa yang ini kalau apa masigi bangunan masigi. Asumi bawa malakku ko yorona masigi denan kana tabuka ko tabuka toy biasa ya ro tachicho di sini ko yemi ko jumai ya ime ko jumai non rete ma jumai namo ya ro aga mi risu na ko jumai baralaku bawa umur 60 na taon lariaso ya ro anak muda malololo de ga aga masampaja mapamuna papal tu ima de ga aga beres. Ya robbangil atau lato dua manibawa isinna ya nabang Allah wakbang Allah papada tu supantingi ko gorek ko sumu ayo mapasang pajange dena nakada iya kana budua iya kana stain tawa iya aku papada tu nyarakun die ya magai dena kali isinna kasi baralla po mana menyelisana masige Ero malololo, nakasih kasing suara nama kelo. Lalu masih pa manyanya mamatote kalinga. Ya, itu nene nami latu nami lo masih ya. Ero kasih kalolo malololo dega karena kata masih ini abala kan naki kumakui pai. Abala. Ya cuma kasih ya malololo matinulu lo masih balik manyanya mati kalinga pak bana masih. Makanya biasa wapalat tukang ya kumelo ki makasih masih kita sejahterakan agaya sesejahterakan ya rokomega pak kepala aku rasiwana ni pak kepala aku orang mapak guru mengaju pamanya ya ro onro ngajen lekenge timi-timinna ipacingi isewang pembersih berapa gajinya gaji 30 juta siulang insyaallah deh nama jemma masigi ko 30 juta siulang gajinya pak bersihna masigi betul angka ka masigi ko boleh 30 juta gaji nasional pembersih sina. Dekaga, pantasa ya tu masigi makapumana WC na. Ya komelo ki mapachi WC na masigi sewa pembersih gaji 10 juta 1 bulan. Insyaallah. Kita gara tu ko bandarai, ya. Kita gara ko bandarai. Tama kiteme de pana to selesai teme kasih lulu. Betul. De pana to selesai matu manu gue kasih lulu. Weh, pura na lulu na samporo jadi harum. Tame kawe makasih bauna. Magi kira-kira na makasih WC na bandarai na masigi WC na masigi.
Nasabah 5 juta sih udah gaji na pembersih na bandarai. Ya masih namo ya tu kasih karana masih pulun joli tutu ni waina aga sanai angkala masih mako tu joli waina aga mi natutukan ni aga sanai ro usona mi ralle na cucukan ro aga sanai joli rana masih loki majenne ilagay ro usona baralle gompi matalu wae campu di sana gumbangi manoko panika masih we musulangi we sia kanne di solangi nasabah usor lagi mutukukan ini masalah pak tama kiri wasangina tega monro yarona namita makada atuhuru syatrul iman na iya kebersihannya sebagian dari iman na liwas sangina masih tama kima tu masam pajang alhamdulillah masih kita karpetnya bagus ini baru oke pak megatongero masih pak we kedua ni tama ramalang karpet na din ang kanasasai panuaw iya na suyo tawe tarasitoy iya na suyo te tarasitoy makarimagi ko mo to tarasin na kanna ko ka corona dena kan corona karpet na masuji uliwat nyemen na awumana medicine ya ini sumbang-sumbang masjid banyak-banyak balikan karpet yang bagus betul insyaallah manyamang jadi itu masih ko paralui ipapadai aja na tabaliwangi tapapadai modelik na hotele kamara kebersihan na ya WC na ya agar apa yunroi mas sampayang manyamang isati mudah-mudahan angka ki patuy masih kita na sabate itu gagal alaga salamaken nariko masih materi na kampunge mado sama batang ipa kampung jadi itu menghidupkan masjid pak fardu kifayah 4 mazhab apa mazhab lalena si de kampung nariko dega ga masigi mado sa kampung mana ngitawe angka masigi dena tak buka dena yombre mas sampanja dena diperhatikan set di kampung madu samana itu namanya fardu kifayah jadi orang masigi assalam kamu set dipatuai kamu set dimurusui insyaallah lepo mana dosata tapi alangkah kesina yeko macwe mana ki malai sarang na wadde ki si mata mak beri jamak patuai masih kita insyaallah bisa dipaham. Mudah-mudahan apa parakai pun Allah Ta'ala dan sebab mega ni wita maka dah bisa dipaham faham ustaz ya cakaruduni kasih cakaruduni maka mudah-mudahan Bapak Ibu sebagai kesimpulan nomor sedi asam pajak dega guna-guna tu kodina Pak kodina tu asam pajak dega namo mega waram parata dega Pak i waram parange kota ni disalengi idi nasaleng betul mega ulawat tabu mapamula sikuta latu jarita apa makoke kiri siwite ulawangi kiring apa makoke menre kapalina ulawangi pak di menre bu tene di utanai maka daka menre kalina ulawangi pak tapi ibu nasa menre ni semana-mana ku ibu ku ulawang magi ulawangi pak makoke teren ya kalau ibu tinggi ideologi mako kewita mapamulai ro karame mana lentu sikuna ulawa mana betul kue rante na we liwala bana yolo na taru lawang betul anting-anting na ulawa daw culin na jarin na karame limana ulawa mana namo isin na ulawa to apa dia kana sikagigi mega ulawan na iya tu ulawa tabu tataroy ko bolai tataroy okola marie tataro ko patie baja sana dia bu mate ki ya ulawat tadi kamalai mate ki ulawat tadi kamalai nalai la kaita na balui na pake mate ni pemang jadi kalau nega ulawan na sumbangan ko masige makadaya de umero marengi lakai ko pala ko pake mate ni wasumbangan ko masige ukiring lo akhirah maka ustaz maka sini masih ni kana lo sumbang ustaz na ta sumbang bare ustaz mega kaulawan na begitu jemaah dimuliakan Allah jadi insyaallah jamaah dimuliakan Allah ya lino dinamita tapa dicing sampajata na sabab magay as-salatu mi'rajul mu'minin
na iya sampajangi, iya na tu merajut na tu matapoy, iya na tu pasiruntui antara hamba dengan Tuhan, iya na tu matu tolok kiko surimundri. Boleh mate-mate tabaja sangat dia, angkai malaikat tanai kiko caluring na ko gurue, sampajat ta mapibali, ya ko makaray mo karong marapu kaniga puamu, sampajal loro na taka bere Allahu Akbar, puang Allah Ta'ala puang. Mang nabiyo kami ka nabimu matahaya sampai yang mangaridina nilalang na tahayain kasalawa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad mengerti malaikat maka makallo sampayan na yan nasabak magay sampayan na mapibali nilalang caluhi ko guru tapi ko deka ka sampayan na deka ka mapibali palu-palu kawana mudah-mudahan salamat manag kilino latwa amin ya rabbal آمين. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم استر لنا العورات وآمن روعات. اللهم استر لنا العورات وآمن روعات. اللهم استر لنا العورات وآمن روعات. اللهم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وأهلينا أهل الصلاة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد ولك الشكر يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلق الله وصلى الله على سيدنا محمد wabillahi taufiq wassaada. Mohon maaf atas segala kekurangan ya ko angka tapalabdi poleri ada adaku ya rega angka tersinggung poleri ada adaku mamuari angka kisya dapat naliti pamasina pung Allah Ta'ala nato salama lina tu akhirat wallahul musta'an billahi taufiq wassaada.